Госдума сир сыһанна хытыгарона тутууга комитета Ухукелин регионга бир гасири түңәти туһунан сокуон барылын 2 сaaga галынарга тикилерде. Комитет председателин бастагы сол биячы тәтеринен документ концепцията бастакагыга ылыныллан толору хайдах барынан калдырылын турар. Босхо бир гасири ылар регионнар испехектериме бигергетилибите этихигер Саха сире Камчатка, Приморская, Хабаровский крайдар, Амур, Магадан, Сахалин областары, оны Еврейский автономный область, Чукотский автономный округ кидилер. Сири тырыга анал федеральный ихтиннерер тихи коңоһуллуга ол көмөтүнөн граждандар сир участогын талар ылар берәдектерин билер кыхтынактыра. Сири түңети үз түһүмәгенен барыга ден депутат ихтиннерде бастан сир участогын ити регионалыктактырары пилотный проекта кирбит муниципальный терилигалыктыра. Иккис түһүмәккә бир гасир Ухукелин регионга канна багар олар энеме тустак регионалыктагыра берилега. Итерекенне бир диганы Россия атын регионун жона ылар кыхтыныга. Сокон барылын бойга болар Госдума пленарный муняр келдерері бұланылар.